kajafanyishia awe investiture ngejofanyishia sheka haka ministre de l'intérieur et ma opposa wamba kabana uka assise wamba kabana uka referendum wamba kabana uka vote 2019 zifanyiha hazifanyisa bahileo ngabo ministre mrajine de l'intérieur ulo yabo ngujofanyisa investiture yeye hafanisa investiture a 2019 uwa ngujofanyisa ke jajo wakati ya ukamwelewe mkensi inu crise politiki increase mwama kukaradhiwa ile wa muda ukavabo wana malfa vanekanga vandu adingo rongo anorindinda wongora mukamitsi dorongo anorindinda parce que mekatire ngangoti vaya aboti vaya emwaeda ula hawarongo za juzi hawambia ukaya voti zihisa shazisa nai zisa nai au karono msajaja akajaka namna ila mwana Muhammadi riono hata ulaya ya kaudorenga ya mwasherumba hano mewa juzi alfa utijeuntia baminga mara question ya hangu ni maopoza walokomore na wakati wa jorongo tibahi wadhuku ndongo za le 26 minde jo wajibu jana warongo watijani wajibu uzisa suala la husu mimi na opposition maraba menja benge risala ndiyo siwambia ndiyo maopoza wambazi referendum izo katina ujourewa yeye habangazi jourewa hata ngabo jaishi ya kamia onko tijibala domono tijibala ndini wentu ya referendum mwanyasi kiki de la république ngoniko wandu msomo uone soka balondu jorume gozi chanvu jojoti amani kiki ngamtojodo hurapeleza hao halafu leo ngabo wandu wambongo maopoza leo kiki abonge mtume kiki de la république hema stehni unikao tawabo hari harumale swala linu utije hupuse mwana mkomore ndi hangamia bawe na rabo kuna ufanya hata rongo na minga mtimize upande wa kiki ni mwambie ya nangali endo mindongo wao yesheleye yemfumne ze voti za tolo handani za reklame wa neseni abo yende uju tindami yende ujue mana nambalika ului ija upande wa Salimu ngone so Asante mapanga ni sasa ya assalamu alaikum mwanama Muhammad assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rijaba nuri huroshe ya ka opposition waka nyadombweni usiku wa jana na usau renge ya hadi ka haina makati kawa ngojo hesa lafuzi ngojo jabanu uwajibu ama hu Muhammadi ngojo ziduri swami au kana ngejoka wajibu rihuzisembabi ya husu omwenje ikao makati yanu ngarenshuhiza ikao ndo shi gremao ye insi ya hatu renge ngarishile au manama Muhammadi na utaha samaha nam handani simani pese miwani leo wakomori washinde wanirambu ndondondo mwana alfa handani do hushukuria ukaya zokweli chiringa hadi ya ukaya haina wakati ya opposition wajo urongoa wende johe ni wajibu sile namna hiyo sa kabla yabo urudi unuzisa question la husuo mwenji mwana alfa ditikengwena daukana baraka akaya mjuhuzi sasu ala rane jojibule suala laho yiko yemana ashisi kashikaya shisa yemana leo wa komori zentu yemizi yani zidakika za mwiso zi wambao kabati mwenje hindi abo tinda bo wakaya dabo walo generation abo kujajibule suala namna na huzisa mwana malfa naam nsibanu kiukame ujoka journaliste wende ulo journaliste ikangwa nzo nuzise suala naam ngamujibu urdi untini hula abo karna ule wanaba endelea tihuzi saukaya emana leo wa komori wambao kabati mwenje hindi tindabo wakaudoka yonde mana wambao ngabo ayo nde mana kabati naam abo savediru ya ukaya udokaya mwana malfa naam ngasi harumeti ritidi wazo kangabo yezi ya kabana rifanya mwaha wa kamili kabati mriauna hata mbapoto ya nzia ya touniha yonde mifano mrengao na nyinga mwanzo mkeda hari endelea utidonji ya buhari naam endelea ikale onga wandu ambao
umanje kauti yabo ukaya ritijeri rikangwena rirengeze mvuza swali Mohamed Junaid yazifanya harumale daula sonoleki mda wa mahamili wanusu batukata problem ya mwenje leo ibahaja balo problem ngamjo huibandongo ni zambe ngamzambo bana ngabo dernier maban eske swali Mohamed Junaid ndenda ya buwetiyo valtawa ani ritiliza timiziwi za mafuta za tojenda jao ritije kwezi swali Mohamed Junaid hafanyaza jitahidi za henda ni serikali ngasina wanro hazi wokayao owenji wa hao ngoma msala owenji wa hao ngoma incompetent na boy problemu be ukaya maudu swali Mohamed Junaid yerenga hadi harmo wanro hazi wanu ya watowe hazini ngamjordi mambo kaya swali Mohamed Junaid adungo wanro hazini yodi ya mwandu o wanro hazi wao aina wakati swali Mohamed Junaid ya walanse ya watia pression kana mfanya hazi le jawabu wajibu ndo kaya vanu dejari sasanya dejenguri sasanya na rikera vya ndo kana baraka mrungu jojo hambe izu yanzao mrungu jojo ukuritike namna yanzao juzi mwishia mzima mongoni mwa watangazaji tikarma mpango ndami naye hamwambiani hazamba hazikonfirm mimi ngamrudinzi confirme bana ngabo mzima mongoni mwa wa konsela tabu ya hemfu mtano harumale baraza la mawaziri haina wakati beno nzabamba kesto za mwenje unu ngutwa zitamtsanga paske katwanza one swali Mohamed Junaid kabana ujwa hujanga bo wandu bokao ngwanzo watie sabotage investiture bahabari jenga bajoka usanzwa gouvernement bahabari jengwa nzo warenge post ngwaona liezo zao na wandu walo pre wa sabote msidi wazo kama hajana eni wakati rais wa daula ya roha moronie de mtujebo tumjuu omwenje woto kupehe kawa suli mtuje honziani woto kupehe rais wa daula roha mtujengu rejei omwenje urejei woswali Mohamed Junaid ndiye akafanya hizo wauandwa hazi wakawamba uandwa hazi ndio akafanya ze tabia hizo hautimizi parce que alelontina unja hata raha hena mru yeja amini ya ukaya vanu inuti hazi ya mru fulani shainu hazi ya hangu vanu indenti ya hangu yafanye hazi ya hahe homonenia karna parokosa problem abonga mrongozo wanro hazi shae problemu dabo swali Mohamed Junaid ya tojo nishilia yangalia hena mru yastahiki afanye hazinu ya rambu wa okemruo ge aningui fanyo shaka tuifanya homonenia ya warapeleo ejo kababuha ya babuha donc ngamparo au kake na tokili ngomkonsei ya tuandu hazini njamkonsei ya tuandu hazini shezi namna narongo amda hukana baraka ze jitahidia zifanya naam ibakiri zirealize wano wandu hazi wandu hazi wondo wanyanyasi wondo wanahanyu wondo mbabani hatu wondo wanzani watu na wakeradhi au narikazi ya aminu kaba nunga mfanyo hazini homoneni ya shantu ifanya bahabari jeswali Mohamed Junaid ngujo swifulwa mrati je hakanti habangu fanyombi ya tabishe marai ya bamwa swali Mohamed Junaid ndejo lepeziwa baswali Mohamed Junaid ngujo tolo abo maudu banje mrajine na bane problemu ndabalo anduka wa promete wo kaye kaswali Junaid roha ngojo kaja urahabe jaka bafanya mbando ngo 40 zenia bino momui bekezo ziroha zenwa joka njema ngamtimizi ndini confirme banu ke manale wa komori wambao kama timwenje ndabo wakaya pendant 2 ans et demi Junaid hafanyeze jitahidi mwenje uka agogo tranquille kama jakata problem vajelonga ngartujo shineni skuru bashema haja na funguse mwa he daula hizani kama marocain wajewa angaleze motorno rambanga bwandu hazi wa komori walo yabo wafanyo hazi narinjaru misuja jenasi banu mwana malfa marhaba menji tungeza tsende hule bantu anzana nde hule marhaba menji mwana Muhammadi usilas ala walamba de la rehansiwa de la husu opposition warengo hamfubacho jana hamwa mji mtukufu anya dombweni armwe ya mahame diskurio wala tuhambia ukaya haina wakati ye opposition ilo komo wajo urongowa ninde jonda jawabu le wajibu tuhambia zonja hambia uzamba si confirme juiz mwana malfa jana les 5 candidats opposants wende nyadombweni hadani kamshukurio nimboshele marhaba mtukufu Ustadh Rifki hema kaulubo kao hayatoa Ustadh Rifki hakawarongoza
shaka kanza rongoze wandani na wabandani na weshi wabandani watishie na hawambia ukaya umji hunu emana mwajua mwawasulibo mjijubanu de amani na usalama ni mastehi ni adabu ya humji wa Nyadombweni nguna wabariki. Hawambia ukaya za andisaranzi za medabdala ze taki ze sambi ze azali ze ikili pia wajaru mji wa Nyadombweni za barindi ni umji wa Nyadombweni umji wa mastehi umji wa adabu umji makini hawakaushia hamangurongozo wa Nyadombweni ukaya imastehi yayo ne amaniyo itiro hebo mjijubanu beshonde shatungeza yaka haina mru yeujwa hujaru mji wa Nyadombweni awaka warongoza ya wambie ukaya emana mwawasulibanu daborolo na amani na usalama na mastehi harumo mji wa Nyadombweni awe amani hiyo itilawe nguna mbariki haridi hawarongoza hawambia ukaya na mwambilane kweli mimi nga muunganyo fundirifikini mwambie ukaya hurongo wanro haukawowo kwa na ujua wajambi sandabo jana wajambi andabo juzi wajele wanze kengwa mbila nao kweli atafsiri nga mjo anti utibeze udoba huwa kiki tuhambia minde jodo jibu ye opposition ekawa rongowa yo sati confirme kiki de la République ancien ministre ngono makauli hao tikawiarenga noti ilinti joja tibewa kiki hulawara nzimoroni hata Nyadombweni wende usole juma Nyadombweni emana moroni hata Nyadombweni dabo balo amani harmonsi kiki utike ajali ye amaniyo no usalama ilawa babu kutwanza yensi yo ya mwana ambanga mwendo hambabi shanga mrasureo ya ukaya investiture kena ukaya investiture nga jokambili mwanyasi kiki hamba liberté d'expression wandwa bloqué wa nga mwanzoni huzise bwana waziri ancien ministre auni huzise wewe journaliste yeye ambi ya barua ni ukaya vanwe sharia shilo vanurishirumia orazia wandwa tsorongo wa olando ola waziri ndo endelea de ambia baruani ukaya esharia shilo vanurishirumia orizia wandwa tsirongowe shinuonde wa shehanti ngamanzo wewe journalist no wakomori wanambia ola waziri ndo yeye apu wala Baraka FM ndo waziri ndo manyasi saidna waziri mtukufu kaunga muste utije wanza jana hukava hanu kaharuma njizi lewo hurohova hanu ngo wambo ukaya zenrongo kasu henda ngo wambo ukaya hudhulumiwa s'il vous plaît ze élections za 2019 ya ziresando ema candidat waka opposant azali wamba wa reclame le journaliste waonesa ukawashindwa yeye akawendesa tato parenido ya wambi ukaya ze votisa zihisa kabati ndongo za reclame votitse olando ola waziri ndo denzi ya Zada Sumani ye waziri ndo ye waziri wa hizo habari za ndani yakaye makati yayo utie vite wamvumbu wa ende mwenzani wao endelea ye waziri ndo endelea amdambo kandi denzi ya Zada Sumani ye waziri ndaye waye yende ya unesa ukaya wojo urwa voti ema opoza washindwa wakakwa jiwa reklame wenanza wa reklame ya warebunku ya wafunge njamkope au ye waziri ndaye yende yasoma wa njamkope nam vaka urwa referendum bani ema opoza wambazi referendum izoka tina ujourewa yeye habangazi jourewa hata ngabo jaishi ya kamia onko tijibala domono tijibala ndini wentu ya referendum mwanyasi kiki de la République ngoniko wandu msomo uone soka balondu jorume gozi shanvu jojuti amani kiki ngamtojodo hurapeleza hao halafu leo ngabo wandu wambongo maopposant leo kiki abonge mtume kiki de la République hema stehini unikao tawabo hari harumale swala linu utije hupuse mwana mkomore ndi hangamia bawe na rabo kuna ufanya hata ndongo na minga mtimize upande wa kiki
ni mwambie yanangalie ndo mindongo wao yesheleye yemfumne ze voti za tolo handani za reklame wa neseni abo yende uju tindami yende ujue mana nambalika uluili ija upande wa Salimu. Salimu ngone sokaya ze election zirengwa hegozi shamvu havulumiwa hafakuloni bundi chau na jao makaulu ya namna hiyo ni muzi se Salimu. Eske yeye havulumiwa voti hahibiwa voti hahibi Luanda mahala ya hibi wa ya hunda ya hibi wanda ho paske mbajini ho hao funguni ho mchini hao ye baba hibi wanda ho na Salimu yatidiwa zoka ya rahandwe jaja rumaze voti mezi kablia ngena vokalia hahe ngabo vokalia wala mzimba na yakahumsa botebo ya mbandu atende harumaze election ibanu tohima mbandu kwa twenda haruma election shabada wenda wamba ukaya nzoba wendo kandida abo hono kanabo ze election ngizo za uhalali na balaja na habagizo za uharamu shabada wendo wamba wendo kandida hujono hamabo ngo wendo bango jokenda wake rais kamranti mtije mwanza mrengo wa Komori mwatiaru mwezunguzungu mwanze mdabo wa Komori mwanze mpusi wa Komori mwende mwangamizo wana wa hejuzurul kamara mwana malfa tihwambia ngamzambo ngamzikonfirme utina dolinda mndu eni wakate opposition jorongo wa minde jowajibu usale swalanzo nuzu karihila kamengoni mwandu ikao waka mji mtukufu wa Nyadombo ni osukwa jana kuja mdhukuru na emengoni mwe masampanga wa opposition kajarongo wa makaulu ya ukayani mjibu shahaka urongo wa shiando na akaurongo wa hamba ukaya mtiwone mastanjabu ekamja mahame mjanya dombweni mjamnunduvanu bahunu do hatu Salimu kajejeza ye mwanama Muhammadi kutuamini kazi voti zibiri kimagwi tuamini astaghfirullah bakawona nam ukawona kuja kawona namna msajaja wa voti kujaona ye namna msajajando ngonjo ka opposition watukanizo amani na usalama wola ya kauvotewa kao ye mgazija ye moroni lazima kengazija moroni ya voti yenda nzuani izo ya reda zila tukarengo ingekarje karma amani ingekarje karma usalama izo ya reda zila tukarengo enda zindo kazi zevo makesa zila zorendo nda kandida wa kamili zila zorendo uko riono kalmu mwana Muhammadi batwa makeno wakati wa johea warongo mide jowajibu sisa swala jiro jini ekakutina uziye mwana Muhammadi hautimizi de risala ikaujanza wabeshe tina risala inji yangu nao ntina risala inji yangu nao ekanga bwandu walo wa harana ile kesto le 26 mitinde kina ngo amini akana ngejofa ishi 26 me kalija paro jiri haba ya kalina ujiri haba yo muhaunu na minga ni mrapelo ndongo nzima ekahana bia ukayema opposa wamba kabana uka assise wamba kabana uka referendum wamba kabana uka vote 2019 yeye ya ka ministre de l'intérieur ekaze ngozo kazafanyishia abo investiture ngejofanyishia sheka ka ministre de l'intérieur e ma opposa wamba kabana uka assise wamba kabana uka referendum wamba kabana uka vote 2019 zifanyiha hazifanyisa bahileo ngabo ministre mrajine de l'intérieur ulo yabo ngujo fancy investiture yeye hafancy investiture ya 2019 uwa ngujo fancy kejajo wakati ya ukamwele we mkensi inukrizi politiki increase mwama kukaradhiwa ile wa muda ukavabo na malfa banekanga bandu adingo rongo anorindinda wongo rambo kamiti dorongo anorindinda parce que mekatire ngangoti vaya aboti vaya emwaeda ula hawarongoza juzi hawambia ukaya voti zihisa shazihisa nai zihisa nai ya ukarono msajaja akajaka namna ila mwana Muhammadi riono hata ulaya ya kaudorenga ya mwasherumba hano mewa juzi alfa utijeuntia baminga mara question ya hangu ni maopoza walokomori na wakati wa jorongo tibahi wadhuku ndongoza le 26 minde jo wajibu jana warongo watiteni wajibu uzisa suala la husu mimi na opposition maraba menja benge
risala ndiyo tiwambia ndiyo ekajana vamba kavana uka asizi vamba kavana uka referendum vamba kavana uka vote 2019 zifanyishiha vaka ministre de l'intérieur leo yatiyo no zifanyishiha bahile wo ya investiture ngejofanyiwa badeka kabati ministre de l'intérieur shekangabo ngejofanyishiha msoguguru nunga mwendao kabati za uguguru unuguguru ndau zevotika zijarewa kwa agenda kazi jahisa seni kwa jatolea Cour supreme kwa jatolea watije wanza wamenye amani na usalama ulio hamati umhama banuriono njamba seni kwa jatoa njamba kuru kwa jatoa uono ekirtasi ya roha ne kuru ya ukana Ibrahim mzaha votonzwani rione namna uono izo Gerard kao hakamwe senizo ya hamba mwanama Muhammadi Gerard ndo amuzi se ukaya il était conscient nizo ya kamba sordu mreje umusele swalai hatafsiri ya ka bokar utsidoni nikadeta hapa mitio kamrado mreje wa muzi suka il était conscient izo ya kahamba ola mroha hola ndo amuzi se wamwambie kambe militerera karongo amba ukaya mwesheleze suraya umweshele mfumne seni watu waze vote ye kweli kabana uka investiture onga bajoka ya bambe militerera ambaye wambo ukaya ngazi jo ukaya investiture ngejo ukaya kabanti hata le 26 mai kaljaparo kana mashaka rumtinu unumaka lauka na mashaka halafunga mparo wana wa juzurul qamar mahsusu ndo shabab na mwangalia boralaya mwangalia borilio eko ka victime do ndao au toujours ndo shabab wasallim ababa ngordonde wa kaenti ubaki hata ni tuwa jordi warongo wa bekwa leo urduni pare njeni wajib ngo fishari tuhambia inda kaenti hata ni tuwa jordi warongo wa urduni tahe kwa tuhambia ukenwa katoa jorongo wa mrunsa sawele wo hu respecte hunipara tuhambia hone ndao hundungu nziani hunaswili tinde namna hiyo mrutordu fanye jaleo ukahuni para jana ikama siu tuambo katile meo ni pare maudu botasi ti respecte unja respecte tina parota maraba menji wo kwa na uhima le 26 mai ngwa johanza warume mwana mkomori ngujelewa helewa atafsiri ukanga mjofanya shanyu mndange mfungo wote pia kwa na uhima kwa na fungo wallahi billahi tallahi makandida watsanu kabatu ujofungo ngamurengo wa hadi kabati ujofungwa no kwa na uhima shangwa nzo wangamize mwana mkomori waleo ke mwana mkomori ngujenda jiti arma piege shawo kwa na uhima wasallimu narizie marhaba menjiri no marhaba menjiri shukuri ngarjo huona nafsi na hanza mfumi